Ndabasuje mbahaye ikaze. Tugiye kurebera hamwe imibare ishoboka kugira ngo ikipe ya Arsenal izabe yakegukana igikombe cya shampiyona kizarangira ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'isa 11. Premier League ikinwa umukino wa nyuma ku itariki 19 munsi wa 38. Arsenal kugira ngo itware igikombe cya shampiyona irasabwa ko ikipe ya Manchester City yazanganya umukino wayo Arsenal igatsinda kugira ngo yegukane igikombe, cyangwa se ikipe ya Manchester City ikazatsindwa n'ikipe ya West Ham, Arsenal igatsinda umukino wayo ikahita yegukana igikombe. Igihe cyose ikipe ya Manchester City yaba yatsinze umukino wayo, Arsenal niyo yatsinda ntacyo bizayimarira, izarangiza ku mwanya wa kabiri ikipe ya Manchester City ishaka igikombe cya kane kikurikiranya yegukane igikombe cya shampiyona. Bibutse ko ikipe ya Manchester City imaze match 22 zose itaratsindwa umukino n'umwe ku kibuga cyayo. Mwakoze kuri Chabi Esport, amakuru y'imikino nakagaruka hano.